මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න ඊයේ දිනේ ත්‍රිකුණාමල කොටුව සම්බෝධි දහම් පාසල தற்சமயம் ஒரு தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. அகற்றப்பட்ட புத்தர் சிலை அதே இடத்தில் வைக்கப்படும் என்றவாறாக ஒரு தகவல். அதாவது பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவே திருகோணமலையில் புத்தர் சிலை அகற்றப்பட்டதாகவும் அது இன்று காலை மீண்டும் அதே இடத்தில் வைக்கப்படும் எனவும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆனந்த விஜயபால சற்று முன் பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்தார் என்று ஒரு தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. திருகோணமலை புத்தர் சிலை அகற்றப்பட்டமை தொடர்பில் விசேட அறிவிப்பொன்றை விடுத்த அமைச்சர் திருகோணமலையில் புத்தர் சிலை பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவே அகற்றப்பட்டதாகவும் அது மீண்டும் இன்று நிறுவப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார். கரையோர பாதுகாப்பு திணைக்களம் இது தொடர்பில் ஏற்கனவே சில நடவடிக்கைகளை எடுத்திருந்தது. எனவே இந்த பிரச்சினைகள் சட்ட நிலைமை குறித்து நீதிமன்றம் ஊடாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டார். எவ்வாறாயினும் புத்தர் சிலை அந்த இடத்தில் நிறுவ உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார். අපි පොලිසියට උපදෙස් දුන්නා ඒ බුදු පිළිමය නැවතත් ඒ විහාරස්ථානයේ තැන්පත් කරන්න කියලා. මොකද අද දිනේ සිට විධිමත් ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් ලැබිලා තිබුණා. එතන කලින් ආපන ශාලාවක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒක නීති විරෝධී කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පොලිසිය කටයුතු කරනවා. අධිකරණය දැන තීන්දුවක් අනුව තමයි කටයුතු කළ යුත්තේ. ඊයේ රාත්‍රියේ බුදු පිළිමය ඉවත් කිරීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා බුදු පිළිමේ ආරක්ෂාව සඳහා. මම හිතන්නේ අද උදෑසන නැවත ඒ බුදු පිළිමේ විහාරස්ථානයේ ඒ දහම් පාසල් භූමිය තැන්පත් කරන්න අවශ්‍ය පියවර ආරම්භ තියෙනවා. ඒ අනුව යම් මේ ඉඩම සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලුව අධිකරණයෙන් තමයි निराකරණය කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි මේ සම්බන්ධයෙන් දැනට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග පොලිසිය පැත්තෙන් ගන්නවා. අද දිනේදී මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලා අධිකරණයේ දෙන තීන්දුව තීරණ අනුව කටයුතු කරනවා. බුදු පිළිමේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරලා තියෙනවා. මොකද නැවත අවාසනාවන්ත සිදුවීම් ත්‍රිකුණාමලය නගරය තුළ සිදුවීමට ඉඩ කඩක් දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. බුදු පිළිමේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරනවා. බුදු පිළිමේ නැවත ඒ තිබුණු ස්ථානයට වැඩම කරන්න අවශ්‍ය පියවර අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් වෙරළ සංරක්ෂණයේ පැත්තෙන් එන පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරනවා. අධිකරණයේ දෙන තීන්දුවක් අනුව ගරු කතානායකතුමනි ඉදිරි කටයුතු කරන්න පියවර ගන්නවා. සියලු උපදෙස් පොලිසියට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ සාමය ආරක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා.